none uyu Colonel Makanika warayibitabye Imana ni muntu ki? Yarakaze reka maze nihanganishe famille Colonel Makanika, Michel Rukunda, inshuti n'abavandimwe bamuzi, cyane cyane abantu yaratoranye nabo nyine mu Minembwe kubera ko yari imwe mu nkingi yari batumye babashira ko hatura. Michel bakunze kwita Makanika no muvuke wo mu Minembwe naho yavukiye naho yakuriye. Yaje kwinjira mu gisoda muri za 1994, yarwanye intambara za 1996 muri Kongo, 1998 ari mu bantu binjiye muri muvuma z'aba soda b'abanyamurenge batangiraga kuvuga ko bumva uburyo igisoda bakibamo bisa naho bitabashimishije. Yaje no gufungwa muri 1998, arafungurwa intambara ya kabiri tangiye ya Kongo, yaje kwitwa ya RCD. Nyuma akomeza kuba mu gisirikare, akomeza afungwa ingezi nyinshi. Yarwanye intambara ya 2002 ari kumwe na General Masunzu, nyine muri General icyo gihe barabakomanda bose. Muri 2002 icyo gihe barwanaga n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na RCD, ubwo yari groupe y'abanyamurenge tarashakaga kuba muri RCD, nyuma baza kurwana n'u Rwanda. Ayo ntambara irangiye muri 2007 arasubira agirana ibibazo na Masunzu wari komanda wiwe, bakora ikintu cyitwaga Gumino cyaje kurangira ku mwisho wa 2011. Aje mu gisirikare cya Kongo, yarakimazemwo imyaka igiye kuba 10. Yabaye za Bunia muri ku mwisho wa 2019, yari za Walikale. Ubwo intambara zimaze kuba nyinshi mu gace kaho plateau, cyane za Minembwe, Itombwe na za Kamombo na za Bijombo. Ava mu gisoda cya Kongo aza kuja mu usanga groupe ya Twirwaneho. Icyo gihe agerageza kuyegeranya nk'umuntu wari umenyereye ibintu by'intambara hariya. Icyo gihe abanyamurenge bari bamerewe nabi, atwitswe imihana yabo myinshi, inka zabo zose ziranyagwa, barahunga bava aho bari batuye, bagoterwa ahantu hamwe naho bagumye baterwa. Ubona ari imbaraga nyinshi za Twirwaneho zagiye zigaragara naho abantu benshi bayisanga. Ubona kuvuga ko Makanika yagiye muri Twirwaneho avuye mu gisirikare cya FARDC kwezi kwa kwanza kwa 2020. Ubu niho yarari, ni wari uyoboye Twirwaneho nk'umuntu wari umuyobozi mukuru menyereye igisoda. Akaba yarishwe ejo rero mu buryo butarasobanuka cyane, ariko amakuru ahamya neza yuko yapfuye. None kuba Colonel Makanika wari muri Twirwaneho apfuye bisobanura iki ku banyamurenge batuye muri iyo misozi ya Murenge? Abanyamurenge banyuze mu ntambara nyinshi cyane. Njyewe nk'umuntu wanakoze ubushakashatsi nanditse n'igitabo ku buryo igisirikare nzandita ko ari cy'abanyamurenge, ni kuvuga uburyo abasirikare b'abanyamurenge bagiye bicwa bakaroha bagashira. Ubona hari hasigaye bakeya bari muri FARDC, barabo bakeya bari bagenda muri Twirwaneho. Urebye intambara zabagizeho uburemere bwinshi n'ibibazo bari basanganywe muri Kongo, bararuka bamera nk'abantu bacitsemo, ariko mu buryo bunini n'abanyagihugu basanzwe b'abasivile mu Minembwe bashobora kuba ari nk'abantu bagwiriweho n'inzu. Kumva ko Michel Makanika yapfuye ni ibintu bifite uburemere bwinshi, nabo ushoboye kuvuga nabo bari kukubwira ngo turamenya kubyakira, ni ibintu bifite uburemere bwinshi. Ubwo biravuga iki? Ni umuntu wasanze bari bugarijwe n'intambara nini yari igamije nko kubarimbura, noneho abasore bagashaka imbunda hirya no hino bakirwanaho, nyine bakirwanaho. Iwazanamwo ino experience y'umuntu wabaye umusirikare ushobora kubaorganiza, akababwira ati iyo murwana muritwara gutya, nimukora amagrupe mato matagenda yahagaze mu mihanda itandukanye. Birasubira biremesha abo bana benshi. Yaje no gusangwa n'abandi bahoze ari aba officier muri FARDC nka 3 cyangwa 4. Yari inkingi ikomeye ku banyamurenge batuye muri Ho Plateau. Ndavuga
kubaho kwabo ubu nyine nko kuba bariho twose ni ibintu yasangije n'abandi benshi bakoze uko kwitanga ariko birazwi neza ko iyo atabawe bari kuba iyo atabawe n'abo bandi bari kumwe nawe nta munyamurenge wari kuba kiri muri ho plato ndagira ngo wenda nibutse ko bakurikira ibintu bibera hariya ko hoba hariho ikintu ndeba kizakimera nk'umugambi wo kurimbura abasirikare b'abanyamurenge cyane cyane bari abasirikare b'abayobozi bari bayoboye abandi ndakeka ko ari ikintu giteye ubwoba ibukavu haraye hapfuye ubundi w'umukoloneli mu buryo nabwo budasobanutse territoire contrôlée na M23 ndakeka abantu bafite icyo batekereza kuri stabilité y'akarere k'ibiyaga bigari bakwiriye gutekereza no kuri abo bantu murakoze cyane. Delphin nta nyuma umushakashatsi ku ntambara zibira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika.